Assalamualaikum, tagnan na to ha ingredients in jualan na to. Amo na insaying saba na pag-uusap to tirigo. Sige kita nyo ang buhok biyaan tirigo, tubig, iban sin lana na iban sin sukal pula na to. Nabiyaon pakita ta mang biyadin magtagna paghinaam na demikyan so na to paisan tanain insaying saba sing kikita nyo sa to na uturon na to magtunga sing kikita nyo yan sigurado nyo dyan na insaying mapi na to may mabukunday sa pila uto dyan ilamod nyo yung tirigo o sintirigo ibutang nyo yung tubig na mangin damit yan dito hula na yung pagusalon na bukon mga parakala biyan bukon sa tubig mga orange juice to royal nos nala mo kayon tanabihan sa damikyan ako musal na ako tubig para bukon tuod may mo isang nala mo kayo nyo na hadyabihan nabesing kikita nyo yan piton na tug na yung jualan may nyo adya pag day gumbiyan katan kasing kita nyo yan haunon na to na yung jualan na to tangan nyo adya tissue para isabya kuan na to diresog makuan sila na amo na ini jualan na to kalapalo kasulutan desab ko mo sim video na to ini imo mag-subscribe iwan mag-like sim video mag-share ng damikyan kamo na yung bahala na mag-support kanya katang pagkita sim video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.